Glava 10. Negodovanje naše nevinosti. Svi smo mi toliko uobičajavali da osuđujemo ponos, samopravedni stav fariseja u priči o fariseju i cariniku, Luka 18:9-14, da teško možemo da verujemo da je ta slika o njemu tamo zato da bi se primenila na nas, što samo pokazuje koliko smo mu zaista slični. Neka učiteljica u nedeljnoj školi nikada nije bila veći farisej nego kada je rekla, pošto je završila svoju lekciju o ovoj priči. A sada, deco, možemo da zahvalimo Bogu što mi nismo kao ovaj farisej. U stvari, mi smo u opasnosti da prihvatimo stav fariseja kada Bog želi da nas ponizi kod Isusovog krsta i da nam pokaže grehove u našim srcima koji zaklanjaju lično probuđenje. Božja slika o ljudskom srcu. Mi nećemo razumeti pravu grešku farisejevog stava, niti našeg ličnog, dok ga ne razmotrimo naspram pozadine onoga što je Bog rekao o ljudskom srcu. Isus Hristos je rekao, jer iznutra iz ljudskog srca izlaze zle misli, blud, krađe, ubijstva, preljube, lakomstva, zloće, prevare, raspojasanost, zavist, hula, oholost, bezumlje. Marko 7:20-23. Ista tamna slika ljudskog srca data nam je u Pavlovom pismu Galatima. A plotska dela su poznata, to su blud, nečistota, raspojasanost, idolopoklonstvo, čaranje, neprijateljstva, svađa, pakost, srdnja, spletke, razdori, stranke, zavisti, pijanke, pirovanje i ovima slična. Kakva slika! Jeremija dodaje isto svedočanstvo. Podmuklije od svega je srce, i jedva popravljivo, ko da ga pronikne. Jeremija 17:9. Ovdje je dakle Božja slika ljudskog srca, palog ja, starog čoveka, Efescima 4:22, kako to pismo naziva. Bilo u neobraćenom ili u najrevnosnijem hrišćaninu. Teško je poverovati da ove stvari mogu da dolaze iz srca sveštenika, evangelizatora i hrišćanskih radnika, ali to je istina. Jednostavna je istina da jedina predivna stvar u vezi sa hrišćaninom jeste Isus Hristos. Bog želi da mi upoznamo tu činjenicu kao istinsku u našem iskustvu, tako da u istinskoj slomljenosti i samoočajanju dozvolimo Isusu Hristu da bude naša pravednost i svetost. I sve, a to je pobjeda. Napraviti Boga lažovom? Stoga, prema Božjem opisu ljudskog srca možemo da vidimo šta je farisej učinio. Govoreći, Bože, hvala ti što nisam kao drugi ljudi, razbojnici, nepravednici, preljubočinci. On je svojom nevinošću protestovao protiv samih stvari za koje je Bog rekao da se nalaze u svakom srcu. On je u stvari rekao, ove stvari su nesumnjivo istina za druge ljude. Ovaj carinik ih je čak i priznao, ali za mene nisu, Gospode. Rekavši ovo, načinio je Boga lažovom, jer ako kažemo da nismo zgrešili, pravimo ga lažom i njegove reči nema u nama. 1. Jovanova 1:10, jer on kaže da jesmo. Ipak, ja pouzdano verujem da je on bio savršeno iskren u onome što je rekao. Zaista je verovao da je nevin u ovim stvarima. On pripisuje Bogu svoju zamišljenu nevinost, govoreći, Bože, hvala ti. Međutim, Božja reč je još uvijek protiv njega, ali on upravo to nije video. Nije mu sinulo. Ako se carinik udara u prsa i ispovedao svoje grehe, to nije bilo zbog toga što je sagrešio gore nego farisej. Carinik je jednostavno uvideo da ono što Bog kaže jeste tužna istina za njega, a farisej nije. Farisej još uvijek misli da je spoljnje uzdržavanje od izvesnih grehova sve što Bog zahteva. On ipak nije shvatio da ono što Bog gleda nije u spoljnjem pokazivanju, već u srcu. 1. Samuilova 16:7 i smatra da i pogled sa željom jednak preljubi. Matej 5:27 i 28, a stav negodovanja i mržnje isto kao i ubistvo. 1. Jovanova 3:15. Zavist kao čista krađa, a sitničarske tiranije u kući tako zle kao što su iznuđivačka poslovanja najgore vrste na tržištu. Koliko smo često mi također negodovali našom nevinošću u mnogim prilikama kada je Bog uveravao druge u to i kada je hteo i nas da uveri u isto. Tada smo u stvari rekli, ove stvari mogu da budu istina za druge, ali ne i za mene. I to smo mogli da kažemo sasvim iskreno.
Možda smo čuli o drugima koji su se ponizili i radije smo ih prezirali zbog priznanja koje su morali da učine i stvari koje su morali da dovedu u red u svojim životima. Ili nam je možda bilo istinski drago što su oni bili blagoslovljeni. Ipak, što god bilo, mi ne osjećamo da išta moramo da slomimo u vezi sa nama samima. Ako smo voljeni i ako osjećamo da smo nevini i da nema ničega što bi trebalo da se slomi što je u vezi sa nama, to ne znači da tih stvari nema tamo, nego da ih mi nismo vidjeli. Mi onda živimo u carstvu iluzija o nama samima. Bog mora da bude u pravu u svemu što kaže o nama. On vidi ove stvari kako se izražavaju u nama u jednom ili drugom obliku, osim ako ih prepoznamo i dopustimo Bogu da sa njima izađe na kraj. Nesvesna sebičnost, ponos, samočestitanje, ljubomora, srditost i nestrpljivost, zatvorenost, strahovi i povučenost, nepoštenje i varanje, nečistota i požuda. Ako nije jedna stvar, onda je neka druga. Ali mi smo slepi na to. Možda smo toliko zaokupljeni nekom nepravdom koju nam je druga osoba nanela da ne vidimo da grešimo protiv Hrista time što nismo voljni da prihvatimo njegovu krotost i poniznost. Jasno, gledajući kako druga osoba želi svoj put i svoja prava, ostajemo slepi na činjenicu da mi želimo naše u istoj meri, a pritom znamo da postoji nešto što nedostaje u našim životima. Na neki način nismo u živom zajedništvu sa Bogom, nismo duhovno sveži. Naša služba ne odzvanja nadprirodno. Nesvesni greh nije ništa manje greh pred Bogom i on nas odvaja od njega. Greh u stvari može da bude sasvim mala stvar koju će Bog tako spremno da nam pokaže, jedino ako smo voljni da nam On to pokaže. Postoji jedna druga greška u koju upadamo kada nećemo da priznamo istinu onome što Bog kaže o ljudskom srcu. Ne samo da mi protestvujemo radi naše nevinosti, već to često činimo i radi nevinosti nekoga od naših voljenih. Mrsko nam je da ih vidimo proglašene krivim i ponižene, pa žurimo da ih odbranimo. Ne želimo da oni bilo šta priznaju. Mi ne živimo u carstvu iluzije samo o sebi, već također i o drugima i strahujemo da se ono ne uništi, ali mi ih samo branimo od Boga, čineći Boga lažovom na njihovu štetu kao i na našu sopstvenu i sprečavamo ih da uđu u blagoslov kao što to činimo i sebi. Samo duboka glad za stvarnim zajedništvom sa Bogom učinit će nas voljnima da zavapimo Bogu za njegovo razotkrivajuće svetlo i da mu se pokorimo kada nam se da. Bog koji opravdava. Ovo nas dovodi do carinika. Sa svim onim što Bog kaže o ljudskom srcu u našim umovima, možemo da vidimo da je njegovo priznavanje greha bilo jednostavno davanje za pravo Bogu. Priznanje da je ono što je Bog rekao o njemu istina. Možda, kao i fariseji, nije navikao da veruje da je ono što je Bog rekao o čovjeku bilo zaista istina i za njega. Međutim, Sveti Duh mu je pokazao stvari u njegovom životu koje dokazuju da je Bog u pravu i on je slomljen. On ne samo da daje za pravo Bogu o onome što je rekao, već bez sumnje daje za pravo Bogu u svim kažnjavajućim presudama koje mu je Bog dosudio. Nemina molitva mogla bi da bude dobra i za nas. Ti si pravedan u svemu što nas je snašlo, jer ti si pokazao vernost, a mi zloću svoju. Nemija 9:33. Ovo je uvek priroda pravog priznanja greha, prave slomljenosti. To je priznanje da moj greh nije samo omaška, posrtaj, nešto što je zaista strano mome srcu. Pa ja, razume se, nemam takve misli i ne činim tako šta, već nešto što otkriva pravo ja. To priznanje mi pokazuje da sam ponosna, pokvarena, nečista osoba kako Bog kaže da jesam i da zaista liči na mene da imam takve misli i činim takva dela. Ovim izrazima je David priznao svoj greh kada je molio: tebi samome, tebi ja sam zgrešio i učinio što je zlo pred tobom. Pravedan ćeš biti kad progovoriš, bez prekora kada presudiš. Psalam 51:4. Nemojmo stoga da strahujemo, ako priznamo, onda nas Bog uverava da moramo tako da učinimo, misleći da će to razočarati Isusa. Preće biti da je istina na suprotnoj strani, jer van takvog priznanja da je Bog u pravu, on ne daje svoju slavu. Ovo nas dovodi do novog iskustva pobjede u Hristu, jer ponovo izjavljuje da u meni, to jest u mome telu, dobro ne obitava.
Rimljanima 7:18, i dovodi nas do mesta gde odustajemo od pokušavanja da naše nepopravljivo ja učinimo svetim i gde prihvatamo Isusa da on bude naša svetost i njegov život, naš život. Mir i očišćenje. Ali carinik je učinio i više od toga da da za pravo Bogu. On se pozvao na žrtvu koja je na oltaru i pošto je to učinio, našao je mir s Bogom i očišćenje od greha. To se pokazuje u doslovnom značenju reči koje je on izgovorio. Bože, budi milostiv meni grešnome. U grčkom reči doslovno znače Bože, budi blag prema meni grešnome. Jedini način za koji su Jevreji znali da može umilostiviti Boga bio je putem žrtve i najverovatnije je istog tog trenutka u hramu bilo prinošeno jagnje na oltaru kao dnevna žrtva paljenica. Isto i sa nama. Čovjek nikada sam ne dolazi do ovog stava slomljenosti, nego mu Bog pokazuje božansko jagnje na Golgotskom krstu koje uklanja njegove grehe prolivajući svoju krv. Bog koji prethodno kaže šta mi jesmo, blagovremeno brine i za naš greh. Isus je bio jagnje zaklano radi naših greha od početka sveta. U njemu, koji ih je u krotkosti poneo, moji gresi jesu dokrajčeni i pošto ih ja u istinskoj slomljenosti priznam i pouzdam se u njega, oni su očišćeni i nestaju. Tada mir s Bogom dolazi u moje srce, zajedništvo sa Bogom je istog trenutka obnovljeno i ja sa njim hodam u belini. Ovaj jednostavni put spremnosti da se Bogu da za pravo i da se uvidi sila krvi koja čisti, unosi u naš domašaj kao nikada pre bliski hod sa Isusom, stalno prebivanje sa njim u svetinji nad svetinjama. Budući da hodamo sa njim u svetlosti, on će nam sve vreme pokazivati od početka stvari koje će, ako im dozvolimo da se dese, njega ožalostiti i zaustaviti tok njegovog života u nama. Stvari koje su izraz onog starog, ponosnog ja, za koje Bog nema ništa osim osude. Mi ne smemo da protestvujemo našom nevinošću ni zbog jedne stvari na koju nam on ukaže. Sve vreme moramo biti voljni da mu damo za pravo i kažemo: pravedan si, Gospode, što mi pokazuješ kakav sam, i voljni da mu se prepustimo kako bi nas on očistio. Ako tako činimo, otkrićemo da njegova dragocena krv neprestano čisti od greha, jer drvo se savije dok je mlado. Isus je u stanju da nas neprestano ispunjava svojim svetim duhom. Ovo zahteva od nas da budemo ljudi, ponizna i skrušena duha, to jest ljudi koji su voljni da im se pokaže i najmanja stvar. No takvi su oni, kaže Bog, koji prebivaju sa njim na mestu svetom i uzvišenom. Isaije 57:15, i koji doživljavaju stalno probuđenje. Tu je onda naš izbor, da protestvujemo našom nevinošću i odemo svojim putem, neblagoslovljeni, suve duše i van dodira sa Bogom, ili da opravdamo Boga i uđemo u mir, zajedništvo i pobedu kroz Isusovu krv.